Indvuna lensha yetimali Enoch Godongwane alungiselela wetfula sabelo timali selive lelibukane netinkinga letinengi lokufaka ikhatsi kungakhulu kwemnotfo tibalo letisetulu tebantfu labangasebenzi umthelela lomubi COVID-19 nokucinywa kwagezi ngenhloso yekumonga. South African economy recovered more quickly than expected, reflecting less stringent COVID-19 restrictions, along with lower interest rate, support from strong international demand and higher commodity prices. Godongwane uthe imali leningi tosetshenziswa nguhulumende kuleminyaka lemitsatfu letako kutfutfukisa kuletha kwetidzingo ncandi emphakatsini nokulwa nendlala. Godongwane uthe imali yesibonelelo salabangasebenzi lengu-350 itochubeka kutsi imali kube sekupheleni kwendlovu lenkulu lomnyaka lotako. Lendvuna ithi uhulumende utophinza asebenzise imali lebalela ku-74 billion emarandi kuleminyaka lemitsatfu letako kuvula ematfuba emisebenzi. Unemployment challenge we face as a country. South Africa continues to grapple with the long-run unemployment, and in the current conditions, unemployment is lagging the economic recovery. Mvuna Godongwane akamange afune kuphawula mayelana netinkulumo letinsha tekukhushulelwa imiholo tisebenti tahulumende lokulindeleke kutsi ticale.